dhiirti fuudhu jirtu kun haquma qabdii kana badalaala laalachuu jirti osoo jaartii manaa qabu haqa ka dhalaa daaba agartu arke ka tabereedee deemtu arke ka tamana jirtu dunoo tadaaba isiidhaa warra isaanii kaayyan akka sarraatanyaa jaarsa dur olii ga billi jette sarraatanya makkaatti sarraatanya alawaadaa keeysaa gabbaat ta'ala tiinninni tirarra utuni sanuma namaatii bar abooton baan dhugattu wallaahi kajaartii namaarra ra'uu jira yaa kafandeeysa waaqa qowanniin si dhokilli si dhabe kanaaf adeemsa shari'aa miizaana shari'aa bultii abbaa mana keeysaniitii wajjiin jiraachuu keeysat haqa isaa ifirraa eega waan rabbiin abbaa mana keeysaniitiif mullifadhaa je mullifadhaa waan namatti mullisinaa rabbiin isiniin je hin mullisinaa hayyama jaarsaatiin malee bakka takkan deemina qaama keeysan if tiisa qaama keeysan if eega ulma baha jettanii bakkan bakkaannen dhaqina footoo addaa kaatanii feesbuuk irratti ol hin bahina jaarsa keeysanii wajjiin ol hin yaa'ina aruuzaan baha jettanii akkaataan fakkaan arra aruuza kiyya jettanii huccuu ashaangullittii dhayxanii hin kireeyfatina yaa akhi sanamni kun isinirra dhiira moo dhalaatiitu isinirra wal fakkaate ani dhiira moo dhalaa wal fakkaate dhiirtinii zarmaa calle kaayyan armaa mataadha gudureeysi akka dhalaatti gamanaa dhiira gamanaa dhala dubbii yogguu garii nama dhibdi kanaaf adeemsa miizaana shari'aa uffata qaamaa keessa dubartiin eeggachuu qabdan jallaabiyaa kaayyattanii rabbi sodaadha dhiiratti kanan maram